Goeiedag geliefdes, Professor Aubrey, JCR MTS, Jesus Christ Reformation Ministration and Theological Seminary, hier uit die Vaardriehoek uit in Gauteng. Jy sal vind dat ek is vandag so 'n bietjie anders aangetrek as normaalweg, want ek hierdie YouTube's shorts goed te opneem en doen. Want ek wil met u gesels oor iets wat baie na in ons harte is, en waarvan JCR MTS deel is. Want jy sal sien dat saam met hierdie uniform dra ek ons pin van JCR MTS ook. Hierdie uniform is deel van Chaplaincy South Africa. En ek gaan nou seker vra, en is jy reg om te vra, wie is Chaplaincy South Africa? Nou, ons by JCR MTS het hande gevat en 'n vennootskap gesluit saam met hulle. Omdat hulle visie en missie baie dieselfde as ons is, ons op die, soos ek altyd sê, op dieselfde golflengte is en saam dink. Want ons is daar vir die gemeenskap daar buite, om die gemeenskap te help. So om vir julle so 'n bietjie agtergrond te gee oor Chaplaincy SA, gaan ek vir julle net hierdie gedeelte vir julle voorlees. En ja, dis ongelukkig in Engels, maar ons is nie bang vir die mengels nie, né? Chaplaincy South Africa is a national recognized, independent, self-regulated, non-governmental organization, meaning an NGO, registered in accordance with the National Corporate Registry of South Africa. We are a national network of chaplains, pastors, first responders from many different churches, denominations and communities who are committed to demonstrating the Christ's faith in a hands-on, compassionate and meaningful way. It is governed by a group of directors known as the Executive Board, who is responsible for oversight and the proper management of its resources, programs and operation. Chaplaincy SA links chaplains together with common objectives, practice, training and support. Our chaplains are represented by a broad spectrum of nationalities, backgrounds, ages and localities from within the South African Christian churches. They are purposely trained men and women with a passionate commitment to serve a community with care. We are looking forward to you becoming a community chaplain and a first responding working beside us to help us improve on our broken world. Registered as a non-profit company in South Africa, accredited by the IAC International Accreditation for Chaplains and United Nations Consultative Status. CSA trains, equips, places and support Christian volunteers as community chaplains. These chaplains assist people facing physical, spiritual and emotional crisis. Their goal is to provide help wherever people gather, addressing both immediate and long-term needs. Now, the mission of Chaplaincy South Africa is the following: to promote chaplaincy as a powerful tool to reaching into communities, to train chaplains to be effective ministers in the communities, to release individuals into active service in the communities, and to support the chaplains as they serve. Nou ja, geliefdes, ek weet dis 'n mond vol. Elke ene wat deel is van die JCR MTS bedieningsspan. Dit is nou maar soos myself, Dr. Pieter Boysen, Pastoor Chris Boysen, Pastoor Callie van Heerden, Pastoor Barry Bredenham,
En dan natuurlik daai regte hande wat saam met ons staan. My vrou, Dr. Jill Burger-Howard, Eldine Boysen en Christel Bredenham, is ons almal geregistreer by Chaplaincy Suid-Afrika. In verskeie posisies. Ek self is aangestel, soos wat hulle dit noem, 'n area commander, met ander woorde 'n area bevelvoerder, want ek 'n sekere logistieke area onder my het. My vrou Dr. Jill, sy is 'n takbevelvoerder vir Mfuleni hier in die Vaaldriehoek. Dr. Pieter Boysen, takbevelvoerder, daar in Brakpan area waar hy is. Pastoor Chris Boysen, bevelvoerder in Port Elizabeth. Eldine, Barry en Christel is huidiglik net geordeinde kapelane saam met hulle. Pastoor Kali, daar in Wolmaranstad, is huidiglik 'n waarnemende takbevelvoerder. Maar ons voel so sterk oor die werk wat Chaplaincy Suid-Afrika doen, dat ons hande gevat het met hulle, soos ek al reeds genoem het. Ons het 'n vennootskap met hulle aangegaan, soos wat ons met hulle hande gevat het. Ons stap 'n pad saam met hulle en ons ondersteun hulle. Nou, ieder en elk van u wat moontlik nou wat na hierdie video kyk nou, u kan deel word hiervan, as 'n vrywillige lid, of as 'n betaalde lid van Chaplaincy SA. Daar is huidiglik tussen 28 en 30 verskillende eenhede waar jy as 'n kapelaan kan dien. Jy het nie nodig om spesifiek teologiese opleiding te hê nie, maar dit is gewoonlik tot 'n mens se voordeel, veral wanneer jy met mense begin werk, om agtergrond en kennis van die woord van God het. Al drie ons dames is in die beradingsveld. En hulle studeer verder daarin, om hulle self behoorlik toe te rus. Hoekom? As u 'n passie het vir jou medemens, oorweeg jy dit nie om deel te word van Chaplaincy Suid-Afrika nie. Dit is eintlik baie eenvoudig. Jy kan vir hulle 'n e-pos stuur op info@chaplaincysouthafrica.co.za. Chaplaincy SA is een woord. Of jy kan hulle skakel by 066 447 5321. Of gaan besoek hulle webblad gerus, www.chaplaincysa.co.za. Meer is welkom om my ook te skakel. 076 479 7517. Maar as jy werklikbare verskil wil hê, is hierdie jou geleentheid. Chaplaincy SA het hierdie jaar vir 2026 het die direkteur Dr. Johan Rademeier besluit, saam met sy direksie, om 'n 50% korting te gee op almal wat aansluit.
opleiding word verskaf. Ja, dit kos bietjie geld. Maar dit gaan nie jou bank breek nie, glo my. En dis die moeite werd om die opleiding deur te gaan. Nou geliefdes, om net vir julle vinnig te sê, jy kan, soos ons sê, 'n community chaplain deel word van daai eenheid. Met ander woorde, gemeenskapkapelaan. Jy kan deel word van die helpline, call center unit, die animal dog pet unit, die trauma and crisis responder unit, the remote accident unit, the fire and rescue emotional support unit, the EMS unit, the hospital emergency unit, domestic violence crisis unit, suicide and bereavement support unit, the emergency shelter unit, the hospital unit, the substance abuse family support unit, the hospice, hospital palliative care unit, the teen pregnancy support unit, the youth unit, the child abuse unit, the school anti-bullying unit, the women and child protection unit, the women and shelter chaplaincy unit, the missing persons and family support unit, the child and teen trauma support unit, the sexual assault victims unit, the correctional and prison unit, the political unit, the sport unit, the elderly support and care unit, and then there is currently also established a new unit what's called the biker unit. So daar is plek vir almal. Plek vir almal. Oorweeg dit asseblief. Word deel van ons familie ook. Word deel daarvan. En u sal ons van nou af meer en meer ook op hierdie kanaal sien. Wanneer ons hierdie kort boodskappe doen. Wanneer ons uitreikings gaan doen, wanneer ons baie ander dinge doen. Maar dit in die uniform sal wees. Dankie dat jy tyd gevat het om te luister. Maar vat net nog so rukkie meer tyd. Deel hierdie asseblief. As jy nog nie deel is van hierdie blad nie, sluit aan, subscribe soos hulle sê. En druk ook maar daar die klokkie wat jy jou kan in kennis stel. Elke keer as daar iets nuuts op die groep geplaas word. Dit kos jou niks. Absoluut niks. Om net deel te wees nie. Tot ons weer gesels. Mag julle geseënd wees. Wees veilig. And remember, Jesus loves you. Shalom.